ono renda bagusika bari upa ngiyo jiguriyo mujiwa ndi muno kaine nchara kwanyo gatwa ono ntu otorega iga igonkagerete nga nyono musike wakaro muchumbo seito orora to make a mistake no bwate chiga kichiogo onjoka egeko rubonda bwa nyasaye mbona ono nae kura kirigeririe no ndako monyerere orora to so amarima abiko ibago deba kangoro mutu ari nkaro chikuleje chiongaro gakoira mapema na moira echikoni ikonga ari mochimonyeire chikoni chikura to waka aende to chirende se polling station togo chirenda pi pake mangana yarire kubiko musiko ngaro no musike matiangi asoko kwa nyasaye amangana ya na wako era buya ba minto batebire nyono mushimigwa orobisi ya notu mugirango yo minto ya moko nintagete kura yaye bwana inje nako bekere nanga kodige chikura cha UDA ekure yaye muninye tagete deni go chimotwe ntoma etengi to okora usenga kiona usenaki ere moko murangiria acha abe somo gusi aye nyombo ya itone trino bamenyo bonge asa toro mobeka nake mwaro cho mogaka maraira nasugumwa sana ne serikali ni chibesa nga koirare nganchi koibwa lakini abachi achiete nande tokote yo muzume wa nyamoko ngana tumeke kuba tumeke chibesa chito chia serikali chito chia CDF kusugumwa mogaka amenya neke nenge nganko ganda basiko bonsi iko tugwati liwe mwana minto Fred Matiang'i nera tugwate enga no nyomo kurati no mugusigo gaturuka mukurati no muisanga gaturuka sumati mama ngwa gaturuka sumati mama minto bakatomo siye kirogo nwake na abantu ba minto iko toko musaranya mukonya sama meta matuka mange amo ya firengia arolege ntegena gakenda mambia na point yo muiso etali nyonyerde ikonge tiganyira bakabwa ero skimu chikura gutugukora kurwa tubuge togenda gure skimu atutangase tuchigo choturagirira bwa skimu amen biyamara sana gatoko dikarea kuna bagaka babo isanga buna barayiga nabangina basai ababo kurati abangina basai nabagaka inga 20 pitu aberere mayiga yoyo minto ongaro asoko mo support chikura cha 20 chikura chire mutugayiga ekino kia bagaka babangina nabasai baite barenire no kiki atoretera iga rero egento nata gukwana nekemo serikali yaito engi atwanjete twakereze sikura bia egento tware kora basaba batwari bagarike torabeko yo mintongaro ekerogo ebinto bibandira to kubwati account bamaye ko yendera ko bibwati yo ndo mugaka Thomas Maina Marupe ase Kerenyo ward abantu twachagaiga atwacha sokuryo bomo buna bagusi buna abantu be Kerenyo ward na mono abantu bagutoka ase boisanga skimu egwate nyomba ibere abakurati na abaisanga ono otwacha koteba ninga bono igase tole otorora so go support oyo minto chire miongaro oyore candidate nzeye kiama kia upa erinde tomosire umweshimi Matiang'i ego ika 27 omugusi chikura chonsi pi oyo ra keisi ko dirikara musi anga tebanga onye chikwanga rio limbo gere chiragende igo nde bwensi ora ake utagite kura chinga kieche ase upa osase Matiang'i ara chikobori kiama kiae minute ngayo mbogera aenda gochi igo nare gukoreranga abantu balituacha abangina nabagaka kuna tukorugaiga eyekorukunga kebirika declaration ainze abo isanga skim otokorugaiga ngonde bwensi oranda bo isanga skim abo muntu ogore tororo abo muntu ochiroro menye totoete nyomba menyete twensi asobo amo otoju wakiro muntu okorokuchire miongaro abo mwesimiwa let come 27 of next. Mimi jina langu naitwa Nyagaminya Mwaro Mabuka, ni mkaaji wa Kerenyo, eneo hili la Nyamira. Kwa bahati tulipata kuwa na uchaguzi mdogo katika eneo letu la wadi ya Kerenyo, kwamba aliyekuwa mwakilishi wadi alipanda ngazi akawa speaker. Mimi nimeona kwamba waliokuwa katika kinyang'anyiro hiki kama wagombeaji 7 wamekwisha salimu amri, wamesema wataunga mzee Jeremiah Njenga Ongaro mkono, na wengi wanasema wape, usipowapa watachukua kwa nguvu. Hivyo sisi sote tumeona kwamba wamekwisha toa ujumbe wao, na sisi hatutashindana kwa sababu kila mshindana ndofu kunya mwisho upasuka msana. Labda nikuulize, jina naitwa Keraka Geoffrey. Mimi ni mmoja wao wa chama
as a chief coordinator katika chama chetu ya UPA. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya uchaguzi mdogo huko Kerenyo ward and at large kuhusu especially Nyamira. Tuko na by-election 3. Leo tumekuja hapa, tumekutana na wananchi wa Kerenyo, wasee, vijana na kina mama. Wamefanya declaration tukiwa chini ya uongozi wetu kama chama, Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i, kwamba watashikilia sisi, watashikilia candidate yetu ambaye ni Ongaro ati waongoze katika MCA kwa watu yetu ya Kerenyo. Tuko pamoja? Kwa kumalizia, nataka niombe serikali kitu kimoja. Leo hii tuache mambo ya vitisho. Kuna vitisho vimeanza, wanaweza kukimbiza watu wetu. There is a lot of intimidation in hapa Kisii. Kila mtu akona haki. Kila mtu akona haki ya kufanya uchaguzi vile anataka. Tunaomba hivi serikali yetu ya UDA. Sisi tulifanya tukawajaua kama chama ya UDA mkapata uongozi. Na nyinyi kubali. Bia wananchi wa Kerenyo, bia wananchi wa Nyamaya, bia wananchi wa Nyanziongo, uchaguzi wachague vile wanataka candidate yao. Si hivyo? Yes. Sisi kama UPA tuko ngangali, tutafanya kazi na nyinyi kupitia kwa uongozi wetu. Mheshimiwa Kisesa kama chairman, tuko wa secretary general Bagaka, tuko wa patrita wetu Mheshimiwa Mheshimiwa wetu wa the 6th the president ambaye anaitwa Fred Matiang'i. Tuko pamoja, tutafanya kazi. Tunaomba nikimalizia, tunaomba watu wetu tufanye kampeni ya amani, tuchokoze wenzetu our candidates vile ambao wakisema wanasema tembea na mkono wa kusoto. Mungu anajua. Tuko pamoja? Asante sana Ritariane ngo Jeremia Njengo Ngaro. Jeremia Njengo Ngaro igare omuiburwa ogesura boisanga aende Kerenyo asobugare na Nyamira county. Ninki ngwete na ninki nachire tumutwe asinge jogo ja okorra abantu baitu. Egetangani ntete kuunganisa tobege ntekamo obomo omusaragei omukurati no muisanga na bonspi abamenyete asegati yeito ase chiro cheito cha Ikonge chichiro cheito cha Kerenyo na abaregati aiga obo ngwenko extend paka boso ya somugusi ende tobege ntekamo wetira ase nyumba yo mugusi eyekoro kwa Fred Okengo Matiang'i under UPA igonkoro kwa Stephen Nyakiriga oyo mesa seito ne Kerenyo Nyakiriga na wo manager KTDA miaka tarimeke na beto mo director bwechai miaka kianda na ende ni wete ni bwate chinguru wekara ni ndire ko nyumba tinta kiriko ba irrelevant wongwene ko egeko erene nguru nyasaye tarachira nchiro cyo gutumikia intabeti eseba abantu bambinto banyamira na gusiyengi mabare Nyakiriga ta kobo wono ekero ninje na ikaranse tiga ngone kurie biana bike ntegererete kana nyorete ngerie theri Ongaro ria chire nkuma wono njerete yo nare ko genda nganji ko riyo boiri botabwati botanyare kwa adwali ni mahirai wono na ichire ninje na unganire rero kamuranche bari konye kumetinga nga Nyakiriga gakare Nyakiriga no ari na inwe Bia mono gatubwatira